Znači neke blizu kad vedemo si štiksa kao mijenja, zašto Zahvaljujem se na pozivu i drago mi je da smo večeras ovdje na ovom otvorenju i pozdravljam sve posjetitelje i osobito gospodina Milotića i gospodina Zdravka Milića. Inače, ja dugi niz godina pratim njegov rad i u Puli sam pred nekoliko godina otvarala izložbu također njegovih radova u multimedijalnom centru. Ali moram priznati da se uvijek iznenadim kad stvari vidim kako on neprestano crpi te nove nekakve tematske registre, dakle stalno dobiva nove poticaje za te nove forme izričaja i uistinu me to oduševljava da neko može u stvari neprestano biti u tom jednom procesu rekreacije, znači neprestano izvlači nove teme, nove poticaje i veći dio slika koje su izložene na ovoj izložbi su u stvari dio novog ciklusa koji je potaknut teorijama vezanim za jedan književni žanr, napola književni, ja ne znam, ja bih ga nazvala pomalo naučnom fantastikom, ali to mislim da ipak nije. Naime, evo, ja ću vam samo kratko obrazložiti o čemu se radi. Ovaj friz slika malih formata koji se nalaze na ovom doljem zidu i objekti dakle, u tim drvenim kutijama potaknuti su teorijama Davida Icke i Zakarija Sitchina. To su vrlo kontroverzni pisci koji su, dakle, s jedne strane osporavani od mnogih, ali i, ja bih rekla, slijeđeni gotovo kao guruji od pak drugih. Naime, oni u svojim knjigama i svojim predavanjima govore o vrlo radikalnoj teoriji nastanku ljudske vrste i u stvari nastanku jednog dijela ljudske vrste, ja bih tako nazvala, koji drugi niz, dakle, tisućljećima vladaju svijetom. I te njihove teorije se uklapaju, dakle, u te teorije o globalnoj zavjeri. I samo ukratko, evo, zašto se tu na tim slikama pojavljaju ovi neobični hibridi, nešto između, dakle, neki oblici između ljudi i gmazova, dakle, letjelice, nekakve neobične podmornice, u svakom slučaju oblici koji djeluju vrlo neobično, gotovo kao nekakav bestijarij, dakle, životinja i ljudi. To su u stvari takozvani gmazovi vanzemaljci, dakle, s jedne strane tu teorija Davida Icke, dakle, koji govori kratko o tome da su došli sa ti vanzemaljci gmazolikih oblika i miješanjem su u stvari stvorili jednu, dakle, ljudsku vrstu, ali zadržali su tu svoju osobinu, dakle, vrhunske inteligencije, racionalnosti, hladnoće i, dakle, moći koju drže u biti u svojim rukama i protežu se čak do današnjih kraljevskih obitelji, na primjer obitelj Bush, također se smatra da potiče od tih takozvanih iluminata, dakle, to su članovi globalnih tajnih društava.
S druge strane, Zaharija Sitchin, on dolazi do sličnih zaključaka, ali postavlja teoriju na različiti, na drugčiji način. Naime, on smatra da su takozvani neptili, također dakle, vrsta vanzemaljaca, došli sa takozvane planete Nibiru. I oni su se nastanili na područje Sumera i Babilonije, dakle pred nekoliko tisućljeća, i tamo su osnovali također prve te u biti zajednice koje su onda eksploatirale tadašnje stanovnike zemlje. I njih možete vidjeti dakle, na koji način su izgledali isto na ovim prikazima, a ono što je zanimljivo da je on potkrijepio te svoje teorije i arheološkim nalazima i osobnim tumačenjem pisma. Dakle, to je veoma osporavano, jer su kasnije na drugi način opet tumačili Krinasto pismo, ali u svakom slučaju se ovdje može vidjeti dakle, na koji način je on neke elemente sa tih starih reljefa stare Sirije, odnosno Babilona, reinterpretirao, a u konačnici je dakle, Zdravko Milić sa tim sve vidnim umjetničkom intervencijom stvorio potpuno sad opet nove likove. Ono što mi je bilo zanimljivo je to da je Zdravko pronašao na nekoliko grbova starih obitelji sa Istarskog poluotoka, također je našao motiv tih mazolikih bića. To su ove kutije koje se tu nalazi iz ovog stupa. Tako da evo, mislim, to je stvarno jedna tema koja bi se mogla polemizirati, ali ja bih stvari na neki način zaključila zašto to stvari njega zanima. Ja mislim da je to povezano sa njegovim jednim antiglobalističkim stavom, jednim kritičkim u stvari stavom i odnosom prema suvremenom društvu koje nesmiljeno uništava sve pred sobom kako bi ostvarilo svoje vrlo često dakle sebične apsolutne ciljeve. I to je povezano ne samo sa tom jednom koncentracijom moći u velikim centrima, bankarskim, nekakvim lobijima, naravno vezanim za politiku, vojsku i opće tu dakle, vladavinu nad malo broja ljudi nad velikim brojem ljudi, nad tom masom. Dakle, s jedne strane je ta jedna želja za vlašću i za korisku ljudima, a s druge strane je to povezano i sa uništavanjem prirodnog okruženja. Pa tako, na primjer, slike koje se nalaze ovdje, dio su ciklusa Albona Pixel, u stvari govore o tome, dakle, slikom kako je nekad izgledao Labin. I to su gotovo hiperrealistički prizori centra staroga grada, ljudi, vozila i općenito pogled na taj grad, i onda možete neko koji iz Labina može prepoznati koje su to nevjerojatne promjene koje su se dogodile upravo ljudskom potrebom za stvaranjem i razaranjem i utjecajem tehnologije. Također je jedan prikaz promjena koje se dešavaju na pejzažu isto zahvaljujući iskorištavanju prirodnih resursa, a ono što je isto zanimljivo to je ovaj ciklus tehnotronike, to se ovdje nalazi na ovom zidu. To je jedan ciklus koji nam želi ukazati na veliku opasnost od toga da tehnološki razvitak i uređaj koji su stvorili, dakle koji čovjek stvorio da bi se olakšao život, koji u stvari mogu utjecati na promjenu same ljudske svijesti, i to je jedna opasnost koja apsolutno postoji. To je nešto što je u biti povezano i sa temama iz naučno-fantastičkih filmova. Dakle, on tu vrlo često povezuje svoje teme koje njega zanimaju, dakle vezane za ekologiju, za pejzaž, za tehnologiju, sa nekim žanrovima iz literature. Evo, ja ne bih dužila, ja bih samo rekla da ove točkaste linijski tragovi koji se mogu vidjeti na površini, to je ona njegova potreba da svoje stvaralaštvo poveže sa novim tehnologijama i sa stvari tim dobom u kojem mi živimo, tehnovremenima. I znamo da je on autor mnogih tih brojnih ciklusa koji imaju tehno u svom nazivu kao dio riječi, a u stvari nas ta površina podsjeća na elektronsku sliku i na onu sliku koja nam se u stvari neprestano plasira, za koju smo svi jako vezani. To je naravno slika televizijskog ekrana, kompjuterskog monitora i podsjeća nas na taj jedan binarni kod i na neki način
unosi jednu želju za dematerializacijom tog prikaza. Evo, hvala lijepo. I ne znam, meni osobno bilo mi jako zanimljivo na koji način u stvari on interpretira teme koje su u stvari vrlo zanimljive i poticajne za razmišljanje, a ja bih rekla da on na taj način on želi upozoriti ljude da ne prihvaćaju zdravo za gotovo sve ono što su plasirali mediji, što dolazi iz centara moći. To se možda odnosi na nas koji mislimo da trebamo što prije ući u Europsku uniju. Ne znam, ja bih volila šta Zdravko misli o tome. Niko ne spričava sad. Gracias.